Hai gengs, welcome back to our channel. Ini mama mau ngajakin kalian masak mie gomak. Nah, kalian pasti ingat mungkin ya, abang ada ambil jantung ayam. Jadi dulu waktu pertama kali makan jantung ayam, abang tuh yang nggak banget gengs. Tapi sekali nyobain ya, oh my god, langsung terlope-lope gitu. Dan favorit banget setiap dia ngeliat jantung ayam tuh langsung. Karena aku kalau masak tuh ya, entah dioseng-oseng pakai sambal ijo, atau cuma dioseng-oseng rawit, atau dicampur di sayur santan gitu kan. Kayak gini nih, ini mama mau bikin mie gomak. Jadi ini di toko Asia itu ada frozen pepaya muda, ini yang udah diiris-iris. Ini enak banget kalau kalian bikin sayur santan, tinggal cemplung aja, super duper praktis gengs. Terus ini si jantung ayam aku ada dua bungkus. Sebenarnya di bawah tuh ada di freezer tuh ada 3-4 bungkus, saking abang tuh doyan banget. Jadi kali ini jantung si ayam ini bakalan mama campur di kuah santannya gitu. Terus kita makan mie gomak, bukan yang mie gomak goreng, tapi mie gomak yang pakai sayur santan, kuah santan gitu ya. Ini kalau Dolok Sanggul, opungku dulu jualan mie ini gengs. Opung Borna, opung Boru Sinambela ya. Dan pastinya ini ada kesukaannya mama, ikan sampah. Ikan sampah. Nah, kenapa dinamakan ikan sampah? Karena ikan ini seperti sampah ya. Ini semua aneka makhluk-makhluk laut yang termix. Jadi ada ikan teri, ada udang rebon, ada nggak tahu, ada ikan asin. Pokoknya semua di mix di sini. Ini makanya namanya ikan sampah, karena seperti sampah kan tercampur gitu loh, gengs. Tapi ini rasanya super duper enak. Ini bikin nagih kalau buat ya. Hai baby. Jadi ikan sampah ini bakal kita goreng seperti biasa. Dan ya udah. Untuk bikin sayur santannya supaya tidak pedas seperti biasa, andalan mama hanya pakai paprika. Cuk, mari kita masak. Dah, sarange. Ini kalian lihat ini noda smoothie. Tuh. Aku baru ngecek tadi videonya dan kulihat, oh my god, apaan tuh? Ternyata ada noda smoothie sampai ke atas sini, gengs. Sudah waktunya kita bersih-bersihin ini lagi, ngelap-ngelap kitchen. Ngelap-ngelap dapur. Inilah ya kalau dapur putih seperti ini. Mie gomak. Ini kena gula merah ini. Kita ambil panci untuk rebusan mie gomak. Ini untuk si sayur. Wajan buat goreng sih. Aku masih ada stok sambal terasi, jadi buat aku sama abang ntar kalau mau pedas pakai sambal terasi aja. Aku suka loh. Ada nggak yang suka kayak sayur santan gitu, terus pakainya sambal terasi? Entah kenapa ya, aku suka. Menurut lidahku rasanya cocok gitu. Dan sebenarnya lebih enak kalau bikin aneka sayur-sayur santan ya, kalau menurutku, atau kayak soto-sotoan yang begitu-begitu berkuah-kuah sehari sebelum ya, atau semalam sebelum gitu. Jadi bermalam dulu, terus besoknya disantap. Menurutku tuh sih lebih enak ketimbang fresh kayak gini ya. Jadi ada paprika, ada bawang merah atau bawang bombay merah, bawang putih, dan jahe. Ini kita rebus mie gomak. Nanti dia kalau udah matang makin tebel gitu loh, gengs. Jadi memang segini cukup sih buat kita.
Kasih daun-daunan, daun jeruk, daun salam, serai. Aku lengkuas nggak nemu di freezer. Padahal terakhir tuh aku ada lihat 2 bungkus, entahlah. Jadi lengkuasnya aku skip. Kasih ketumbar bubuk. Kasih kunyit bubuk. Lalu kita masukkan si jantung ayam. Kita kasih garam dan kita kasih gula. Kita masukkan pepaya muda. Kalian kalau ada wortel atau buncis bisa kalian masukin juga ya. Ini mie gomaknya udah ready, kita keluarkan. Dan ini mie gomaknya bakalan mama bilas lagi ya. Ini bekas halusin bumbu tadi, kita kasih air. Masukkan santan. Diaduk-aduk. Oh, udah deh jadi sayur santannya. Ikan sampah. Ini mie-nya juga udah mama bilas dengan air dingin supaya dia nggak nempel. Abang Kocik bilang, ini wanginya familiar banget, aku kenal banget katanya. Mereka udah nervous. Nyium wangi ikan sampah. Sepertinya kita akan makan duluan ya, nggak nunggu abang sama kakak Menta. Karena abang lembur dan kakak Menta sekolahnya agak lama. Beresin meja nih. Si abang Kocik. Dan sekarang mari kita sajikan si mie gomak. Dua. Nanti kalau mau tambah silahkan. Iya baby. Ini buat Yumi hati-hati ya, soalnya dia agak berduri-duri gitu. Lalu kita tabur dengan serundeng. Ini serundeng dari toko Anda Landasan. Dan biar ada ijo-ijonya, kita kasih petersili. Cakep. Yam. Mie gomak kuah santan pakai ikan sampah dan jantung ayam, tabur serundeng, bawang goreng dan yang lain-lain ala mama. Makan. Makan. Nuli. Taste nuli. Kalian sih barusan ngemil lagi sama Diana. Sistu, enak kan? Selamat makan. Selamat makan. Ini spagetinya orang Batak. Die Fische sind ein bisschen zu salzig. Ya, asin ya. Nimmst du die Brühe so? Also Fisch mit Brühe. Tromisen. Panas ngepul-ngepul. Kasih sambal terasi, Bo. Onai roots.
Papa liebt diese Hühnerherzen. Verkauft immer wieder. Das sind Babyhühnerherzen. Na. Normal. Normale. Aber wieso sind sie so mini? Hühner ist ja kleiner als Menschen. Ja, aber wieso haben sie... Sie konnten schon ein bisschen ein größeres Herz haben. Dann wählen sie einen Gans oder Ente. Mie gomak. Mantap. Bilang, mie gomak. Mie gomak. Mie gomak ikan sampah. Mie gomak. Ikan sampah. Opungku dulu jualan ini di Dolok Sanggung. Mie gomak ikan sampah. Mie gomak Ikan sampah. sampah. Aku lapar banget, nggak ada sarapan hari ini. Nah, jadi opungku, iya, udah. Opungku ngejual ini, tapi pakai jipang ya, apa labu siam, sayur santannya. Das sind keine das ist Fußjungen Hände. Abangnya pasti happy ntar aku sajikan ini. Das Männchen, hä? Ikan sampah auf Deutsch Müllfische. Wieso nennt man die Müll? Weil die sind alle gemischt. Das ist Mini-Garnelen, das ist Baby Cumi und dann so kleine Fische. Baby Yumi. Das ist kein Oktopus. Cumi, Baby Squid, was ist Squid? Was ist noch was gut? Apa sih? Cumi? Ein Squid ist eigentlich Tentakel. Tintenfisch, Baby Tintenfisch. Der Tintenfisch ist Squid Game. Ja. Darum nennt man das Müll, weil alles gemischt ist. Das ist verschiedene Meeresfrüchte in einem. Tadi sih kalian ngemil ya ampun nah. Mana? Nggak mau? Patty. Mama makan punya Yumi ya. Mereka ngemil chips, ngemil kacang. Udah aku bilang mamanya masak. Wow. Coba lihat. Munyung. Udah gitu makannya di piring legend lagi kan. Makin berasa kayak di kampungnya Opung. Di Dolok Sanggul. Udah? Udah? Enak ya tabur serundeng. Enak banget. Enak banget. Good. Bumbunya pas. Aku pengen nyeruput dari piring tapi kayaknya agak susah.
Iya. Yaudah kita bilang apa? Makan dulu ya. Makasih udah nonton. Iya. Nanti lanjut aku kasih lihat cuplikan singkat-singkat abang sama Menta makan mie gomak. Dicoba resepnya. Serangin. Iya baby, bye-bye. Lecker, Jung. Papa, einmal in der Schule, du weißt schon, wie ich Kaffee. Oh, die sind aber auch schön, die Jungpinsen. Greif mal Fußblöd. Ah, Oh, ding dong, ding dong. die kann man da. Auf Karotten, hat sie wirklich so funktioniert, ha? Greif mal. Wow. Schau, Papa, die Jungs schauen. Mama, slow motion. Sudah. Ini sayang. Mhm. Apa ini? Ah! Selamat makan. Mama, das Stolperrecht. Mama. Ya, kemudian mau sambal juga. Selamat makan. Menta juga mau makan. Menta. Dan ini abang mau ke pertemuan orang tua kelasnya Zoe sama kelasnya Louis. Hari ini mie gomak, Mie gomak. ikan sampah. Ikan sampah. Mie gomak, ikan sampah. Iya. Si abang. Menta mau makan? Mama stolpert so Müll. Mau makan? Ja. Hühnerherz. Mhm. Makan. Kamu duduk di mana? Oh ya, mama ambil kafenya sih. Mama. Ya. Mama, kennst du das? Buat makan. Makan. Abang udah habis. Enak Menta? Enak banget. Banget. Mie gomak, Mie gomak, ikan sampah. ikan sampah. Mantap. Weißt du, Schatz, der Huhn ist so groß circa. Und so ein Mini-Herz. Ini ist nicht so groß. Ja, Ist so, so, oder? ja. Das ist wegen Feder, weißt du? Ja, ich Aber wenn man so Händel kauft, ist hier so nur so. Aber So trotzdem. klar oder Ich so. finde, dass das Herz groß ist für die Größe. Wenn man Menschen bedenkt. Menschen hat auch nur so. Naja, so würde ich sagen. The bomb. Habis, der Baum. Bye bye. Bye, Abang sarang harus ke sekolah. Sarang. Nom nom nom. Bye bye.